Om Swastiastu. Saya mangkin titiang nyoba melajah makarya video ini aksara Bali. Tapi malih niki sampun medal pergub nomor ulung dase warsa duang tali belakutus. Ini perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Nike pina kecihna pemerintah duwene sampun urati pisan indek kewentenan bahasa Bali duwene. Iring krama Bali malih ning Japang melajahi indek bahasa Bali. Mangda bahasa Bali duwene sayan ajeg. Mangda ten kalah sareng bule-bule saking luar negara. Sane sampun sayan akeh sane kayun melajin bahasa Bali duwene. Benjangan mangda ten buline sane duwegan sareng iraga ring Bali riki. Pasti ke daler sampun akeh krama Bali duwene sane sampun pascat sampun waget pisan indek bahasa aksara miwah sastra Bali. Antuk punika titiang nunas pangampura banget video puniki wantah angin titiang melajahang dewek daler angin sareng-sareng melajah ring alit-alit duwene sane kantun ring SD. Sampun becik pisan puniki semeton duwene Butuh Wahyu Wirayuda niki saking Jembrana sampun makarya buku saku aksara Bali anggen melajah aksara Bali saking dasar. Matur suksema puniki sareng Butuh Wahyu Wirayuda sane sampun makarya buku sekali puniki. Mina bidadane sane mapikayun nuenang buku saku puniki dados pesan ada surat ring pesan ring channel puniki. Dalar minap sane sampun kenal sareng Butuh Wahyu Wirayuda dalar dados ngubungin langsung. Nggih. Ring kaca pertama niki sampun keunggahang aksara wianjana. Puniki aksara sane ketah. Niki akeh nyane Blekudus aksara awit saking utawi h, n, c, r, k, d, t, s, w, l, m, g, b, ng, p, j, y, ny. Talar wenten sane saking versi Haji Saka Mertiosan sekali puniki e, n, c, r, k, g, d, m, ng, b, s, w, l, p, d, j, y, ny. Sekali punika. Ngiring sane mangkin melajah nyurat aksara-aksara puniki piranti sane padhet kesaya gayang kadiwenten kertas, pensil utawi pulpen. Anggen jang, anggen pensil demun. Oke, ngawit becik nyane yen wau melajah nika nganggen buku utawi kertas sane magaris tike tadosne rapi tulisannya. Pertama ngiring mangkin ngawit nyurat aksara niki e utawi h, e utawi h. Surat saking kiwa utawi tengebot lantur nyambung ke tengawan. Lumrahnyane aksarane niki nyambung terpegat-pegat sekali niki. Niki terus ulang niki mangda apal ampura niki tulisan titiang jelek sekali puniki. Terus ulang yen wau melajah seraina iki dumun apalang sampun apal wau nganter aksara-aksara sane tiosan. Kini nganggen pulpen dalar kathah saking kiwa utawi keyboard
matur ketengawan niki pinjangan ini sampun apal dados variasi malih gede jroning aksara puniki seni pasti ke suang-suang krama maduwe seni sanetiosan pasti ke dalar sesuratannya nih becik sane kaping kalih aksarana dalar padah surat saking kiwa tengawan iki lon niki ini angin pulpen dalar padah ada pisah 60 niki sesuratan titik angin enten becik dina selanternya nih ce ca patah niki mirip sekali ne ngawutinnya patah angin sekali puniki iki ngurat harus latihan terus nggak hafal alon-alon ce mungkin pulpen atau kecil selanjutnya nih aksara re patah sampeyan awit saking kiwa iki ini angin pulpen dah iki nika bikin ke iki ini sampun menduwe buku puniki pasti kedangan utang ke kelingang bang rapi niki aksarane kegantung yang garis niki dhuwur ke niki mirip sareng menau puniki angin mimuh ungkurnya malih gede niki ring jero suang-suang dos lanturang terus ulang mangde apal punika sapunika de da seperti puniki pasti ke sampun niki ulang-ulang pasti ke hafal seperti punika kantornya nih te terus sekali puniki gitu ke te kini pulpen te
se sepuniki mirip sekali ce ining ce niki lengkong ining se sekali niki dasar niki niki punika iki ning angin pulpen punika mungkin wah sesuratannya sekali puniki ingin pulpen Ronaldo nonton selanturnya nih aksara le sekali puniki le ini pulpen le pesan le wonten me sekali puniki iki contohnya me samian ngawit saking kiwa nike atas me mangki lantaran titiang aksara ge sesuratannya sekali puniki puniki rondon di pulpen mungkin puniki punika be standarnya aksara be puniki punika be ba ining sukil ngapalang pisanan niki dados seraina siki-siki dumun dawi kalih-kalih dumun ne terus apal sami blebes puniki akhirnya orang tiang malih usan be wenten nge niki mirip sekali be nanging rawaan malih niki ke nge sampun iku wonten pe pa salib niki salib punika ning pulpen niki
turnyane aksara je. Je puniki je. Punika ye. Murat ye sekali puniki aksara ye. Ye sani kaping 4 nye. Niki nantang pedas sekali be niki nanging beda niki ring ukur. Niku beda. Ke kembung dan jero suang-suang pawanen saking awit aksara demun surat ini masih sedang terus niki demun kantos apal alon-alon siki-siki demun apalang ngantos kaping 4 nggih. Kali punika sani presida kader benjangan malih wawanen ini sapunapi carane nyurat kuna-kuna. Iki dasar demun anda apal demun saking kantos nye sane akeh nyane blekudes. Malih pisan sane pikayon wenang buku saku sekali puniki dados pesen utawi surat ring pesan channel puniki. Sampunang lali subscribe channel puniki mangda sayan ngelimbak dados taler share inggih. Sapunika sani presida kader kini winten iwang atur titiang maksud pengampura pedang titiang dek paramesanti. Om Santi Santi.